Watanite na batu kiri Nteto cia Weru thaa Ithatu kiri rwari tukubaru ari ni mantu igi ngwataniro ndene county Meru ateteka gavana na MCs ba county Meru ntuburambwithirite bwitana mbere nyuma ya munini wa rais kwithira itimana na gavana wa Meru Kawira Mwangaza uthanende kuri na kamiti ikithira ya antu 10 karanthi kwithira bakaririo ntuburane twethira tukirike kwa rekiri mubango wa siasa lakini tukurwitana mbere kwarania batu witu amoni yaku Bibi ongo kuthwanika withwania atio kulukira ngwataniro ya kwarirwa ndene ya county ya Meru yana tukuthuranite kiri Nteto cia Weru thaa Ithatu muntu mwekire barabara watire mutino ntere cia thero kwithira iko kiri ICU nyuma yawe kwithira ari antu ne aceke siasa cia nukare kundi county ya Thaa Nithi nyuma muthomi njoki kuwata mwanki Minisa wari mithika linture kuagina kira baetera imba madani kia batethere kubangira skuru na kiri arwe siasa turolelia rwendo rwa ngwataniro rwa rukwitana mbere ndene ya county Meru rutongeretu ni munini wa rais Rigathi Gachagua Oni betawa MUTEMBEI Edward na muneto mathithio ni Purity Richard. Muntu umwe kiri barabara urado mutino nayo athiru gaiti yura karikire nyuma ya Land Rover irera kamatite atuba mira 38 kuthira mbreki na nende bakiwata mutino betito utumira ntere cia athiru gaiti ari nyumbene antu bari no gwatibuna hospitali ya Meru level 6 na ramonkira nende baraba kwite ne batikinyite batano akere munini wa gavana ndene ya county ya Meru mutumantu ethingia awita bati ramonkira nende wondi ya rume ni wa hospitali ya Nyambene level 4 mutugikare aina ripoti Munini wa gavana wa kaunti ya Meru mutumantu ethingia no minister mugwatiru agima bamwiri na ruana ikinyite cibitari nene ya Meru akigwatwa njara ni murungamiru agima bamwiri Daktari Joseph Wahome nithirite akireta antumo yawe na ya gavana Kawira Mwangaza ya kuboreria nkoro kirinja cia barabatano baratere moturo jao kumane na moturo jura karikire goro mirigeni egembe kuleta pole zetu na rambirambi zetu za gavana wetu wa Meru, Her Excellency Honorable Bishop Kawira Mwangaza and the entire fraternity ya Meru County family kwa wale ambao walipoteza maisha yao kule Nyambene, Igembe South constituency. We have learned that 5 of our Mira Plackers, young men, ambao walikuwa wanaenda katika shughuli zao za kuchuna miraa walipoteza maisha yao na kumane na mutino jujwe goro banana bao bethra bagituma sibitari nene ya Meru baumite sibitari ya Nyambene bainyiritu mono tukenda kumenyora bakari daktari ria na daktari benandi bethra bagitari dia. Yesterday we received a few casualties from an accident that happened in Maua. We received casualties from Nyambene for further treatment. We got 8 patients. These were Mira Plackers who were involved in a road traffic accident. Some were treated at Nyambene and the ones we got here were 8 for further management. 5 of them are admitted in the ward that we are managing them conservatively, meaning that they don't need operation at this point. We are observing them and they are doing quite well. One was admitted in ICU in critical condition. He had what we call bleeding in the brain. We hope he's going to pull through. The other patient is currently going to theater for evacuation of hematoma, and we hope he's going to make it. The other one was discharged in stable condition, and one patient was referred back to Maua Methodist Hospital. Daktari Wahome na mutuma bethra bakenyerie tithangari guitithangari acitikiritwe njirene na bakethra bagikamata antu nkurukia uria athiri. When we are carrying our people in various means of transport, let's be careful. At least we
take the appropriate precaution and use a light mode of transport when we are engaging them. Tunapochuna miraa, tutumie magari ambayo yameidhinishwa na vitengo ambavyo ni vya kisheria, NTSA na pia traffic. Wawe wanakagua magari haya ambayo yanabeba vijana ambao wanachuna miraa. Akiongera mutumana ugite thirikari akawira kiri mwaka jojo ritingu ejo thirikari bagatigirani ni bagwaka wandi ya rume cibitari ya Nyambene na wandi eje ne kidhere wandi ya mbere ya rume Ntereu. The first male ward in the history itajengwa in Nyambene region in this financial year, ambayo itajengwa pale Nyambene level 4 hospital, ndio tupate admission ya all the males wanaume ambao wako in the 3 sub counties za Nyambene. Kuma sibitari nene ya Meru Mutindo Jokangangi gishigo mbunge kya North nke report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare. Siasa cia no kare kundi ki ngavana county ya Tharaka Nithi ngavana Muthomi Njuki arekia wathani bwawe ni rurite Muthaa na MCA bele bwite ni kaita kachuke yamba ng'ombe kuyuki ngavana pakiarie bwite mujumbe wa chuka yamba ng'ombe na Patrick Munene no kuoneka akimureko na ritho rethaga ni munini wa rais Rigathi Gachagua. Ikire mambura makuru guri gwikirwo korami barabara kuma Tumaini Mwanka KK muthenya gwemthe mambura marama gutongorere twintongore Kathumba are mujumbe wa chuke gamba ng'ombe Mheshimiwa Patrick Munene hapa twakerio mbete komeneria na njira ine baraba njirite kuromba itibia nkathi cieguru na kagita gati kurika gukinya gitini gikuromba muno ni mbigwe kuri marunga mirenga bana tene wachuthuka rigwatiri bai turathurirwe mweri muthiru ko mararikirie wira mana runga ma uyu nau turi wa mwandu metu kuni kwagira wa 19 thoni taruta uria mundurite taru nyaga murari andebe ni mukindura August ukithikiria thai no patu no rungamire giti kingi giki urarombete na gikwa bititie kwaregete kurungama giu kingi kogwa antu metu antu mama kumburia ngapatu karunga magavana ango karutha inde rutenkinyu thai no ni thachia wira MC wa gamba ng'ombe Mheshimiwa Njerwe Ng'ara na orankurukia kuimba imbiritie mambura mama Mheshimiwa Imurato Gachagua mbegu ya antu bakaume kamba bakalimu chegoni wake bera kuri kimwana gita wa Patrick Munene patu kia na Tharaka Nithi chuke gamba ng'ombe nkwenda gukuria na inkoromba antu inkuri wantu baba kuromba itembo bagakura ngo tukawike mutona ukurwa na antu baba nene sisi tutaka nyuma ya Mheshimiwa Patrick Munene kama MCA tumutetherie wewe yakuruta tukiruta wetu tutongore tingabana wetu Muthomi wa Njuki tuwafanyie kazi lele Gachagua na President Ruto mari around kwa wengi megara magitwira kama gukuria patu angate mjumbe kako korwa tu kama mjumbe rengi kako wenda korwa tu kama mjumbe rengi to mwango korwa kwe bantu bengi maswaswaga rĩu antu mengi makuthiũrũkanga ũkũbũrũri wa chuka gamba ng'ombe takagũtĩ mwene mwana mũmerengetie to ya kũthongera chuka gamba ng'ombe maburi kũthongera through Honorable Patrick Munene sawa nontu acha gũtwĩra nĩ mbarĩ igũrũ nĩ igũrũ atwĩra nĩ mbarĩ ya mũburo nĩ ya mũburo atwĩra nĩ ya gatagatĩ nĩ gatagatĩ bagikira Mheshimiwa Patrick Munene nontu boruti ngugi bwake wega bo Mheshimiwa Patrick nwe timu gũta atire stareni kuri anyumba bathurwo ngo bari stareni beterete monto mamba gukuthia thianga we no akuririkana kuratigire monto athia gatonga mbato ni mandu bakagedata ni ndamenyaga mukuru ya gaturutira wira twamwita wa kithomo ende muntu no amabarabara muntu na atwikire waroje itukana na ndebeto wanarega ndo bakuromba ite bibi nene ndo kuri ndo bakuromba ite kwa uko Tharaka Nithi county arambirire njero ndenda kuruta wira na ndamwira Mheshimiwa ruta wira ndo kura cia ngabana kana seneta kana biuthi inge bionde biromba gwa ibyo bokagitata tibyo bokanenganira kura kuringana wira mtarutite na mukuru ya narinye wega muno auga na Njuki twamunengere promotion ni wira rute twe Tharaka Nithi county twinde Mheshimiwa fanya kazi utikagwa twimbo wino kuche kuromba ite gitinyo ga kurombera no athaka nkorogithie kendo kama gite kia ngabana tukuthure ikagitani waku Mheshimiwa Pato atherete wakathi na mbere na kurutira akariba Nterino ngugi na nkuruki mukandarasi uyu kurua athi na mbere na kunenkera akariba Nterino ngugi cia njara lami ino namba gwikira kinye baria kwa chibo na baria mbere baguo kuona twambiria banini ni bombia ikagitate ikaumira nontu bwana nyaga ni wichi gintu gitagwa continuing project thirikari irambiria wire titiganagiria
igekaraga mwaka onu ungi igekira ringi ekara mwaka onu ungi igagitete igekira rami ringi ugacha kwegwa ne ronchi Nteto tukaorganize bula ronchi rukamuvagwa rugachoka kule rubatie no lakini wera engineer tafadhali wera wa njara wera wa koroga wera nuonge omema Nteto ne motwetele na ne woto metatu gwetole baleko ele kwagune tukulomba tafadhali wera onu tubewe tutegachoka ona gatere muntu achete kwaria geruga kenge tutekuelewa lakini ne kwa gukoro kazi yetu tutamaliza on 23rd of September 2023. Kwa hivyo tunaomba mwanakandarasi kama ataweza amalize kazi mbele, akichelewa sana amalize hiyo date tumewekea wananchi hapo. Nkiripotera Weru TV kumachuke gamba ng'ombe Pito Paul Ogwakabithe makarika yantu kurita moyo ni yethirite akioneka kuingia ntere cha kairo ni chogoria ndaramwonkana ndi antu muwanja ne batete oturu na njirete kweleweka muthako mona rietwa Morris urogwerero kuno ukuruyo na ndi ntuko inkai nyuma yongi na wociorwa ikuntu gwethirite gwikira mantu ya kiundu kinene na kwithira nture ina kithigiro kinene makaragara ya kuirini chibwa etura reu George MUTEMBEI akiwikinya makarika ya wagagia ni yongelekete bunene ntereu watini mwambi ena ripotie Kairo niere moya ntura ira ithiurukirite tauni ya Chogoria aji ya thukumi na nkinya turi ba tauni ya Chogoria baratua Kairo ni weno muchie itura ri ni twethire rithuki muno ri na nchobi nyingi muno na mauntu maingi jatabujaga na ngai atutumira twethira twina welfare gwitwa Kairo ni na welfare uetethia muno amwe nogu Kairo ni ira yari atene iragaruruka na gutwika gintu kingi gya kithemba gintu gya kirigarania kiri aturi o tobui ou ni turagire na kwethira twina ikuo bingi ende twatwika ana betu mono generation ye nini ne gukua mono Kairo ni gutare kabuga gwichuria kuri na kabuka wamba kana nkinya kabuga kubunjwa nyomba wa kirantugo ambani beja muno tuko ona tai kwa na incident just around here nduka ya iwa the other day kwena nyomba ya break into au na buy almost everything into ya watikana nkobo otuko bobo torere na arua nkiuga nde mbere ya Weru TV botutethie kwe nyomba ngira irwa ontorene nduka niyo yaiwa kuringana na chibu wa location ya Chogoria twe George MUTEMBEI augite makarika mawichuria na nkinya mamu mange magutabarikia nturanie ni ya Kaironi na muthako wa miaka 23 aratutigire kumane na gwicuria na kambuga ni onto akea muno no ntu ta kiune kimwe kithiru ni twirigite kuluse o muthakongi o wa ejiote ya miaka 20 gintu okumania na ikarika ria gwicuria ni besuletie already antu batatu tukumenya ntura ni baile na ntura ino jingi neighbor in the neighborhood antu tabata tuguna bo ande na aru nkwaria ndongi kire Weru TV ndina kieba kinene ta patron wa ntura onto kwe muthaka ongi ora icuririe so ai mosare thai MUTEMBEI na nkinya ene uge nture ne Kaironi bagitaraga makarika makweruta moyo na nkinya gwichuria nture ya Kaironi marakinya mugwanja gwa kagita gakai antu besuletie around 7 people in the area not only lakini in toka combine our neighbors they are more than that tokirikiri tore aragia Nteto cia kunywa nda na gwicuria na teba wake nkabatarerie ne baba inge mwanka jwa thirane tu daktari buru na we isuria twina incidences kadhaa on last year but one the same village twina maunto manto gutwika kaba gwicuria mikarire no ekionekanaga eri migeni irarigaria karina nkinya ene uge na aturi banture ni Kaironi batakomenya akira gigutima na kira gikureta manto mama anoka nkuromba atongorie betu bonde tugwatanire especially ba kanitha akuru na agekuru na even the youth leaders bao nikenda tumbe kwaraniria na youth betu tumbe kumenya soa thina unembi nontu uti untu wa kawaida
antu banini bagi oragaga na rate ĩu wagia bwa wĩra cia kũruta na nkinya ũtũmĩri bwa ndawa cia ntogona kĩrĩnduka ĩmbithi mbari cia kaironie kĩrĩkanaga kwĩnjĩra nkunyo ntũrani ĩnu na kũreta mamoma makarĩka mamam ende ukaigwa ukorokete antu gakundi kare ukaigwa bangi enunka onto ne tuije smile yu paro tuibibo twarererie ke thirikari yetu county government national government NGOs Ore ana beto bomba kuona ngugi kaironi weno ere gatagati gokarobwa DC na obichi cia kembari cia kiega nguru na gituo kinene kia borichi gia chogoria atori barauria imbie ko batethia kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Minista wa Rimi thikari nture wete kina kia bilioni 5.5 kiraba ete arimba majani rwari ukulukire KTDA yatethi bunene kaita kacia riba kuibango shokiana skuru akere kaita kakurekeria mbese ili nture wete ya thirikari yatire nebo konjurethia nkuluki kimera kenda kuguna arimi arimi bakimera kia majani bonthe aja nthiguruna ndibetite kura no chonko mweri joturi jwa Januari ili kumania shilingi bilioni 5.5 iria rwangirwa KTDA rorekeretie gukurukira ministry orimi kere bilioni 5.5 bilioni 7.7 shumita kirimini bonuses irere kithire factory mwanya betikanirie kuma zone embere mwanka zone 17 hiwingi bilioni 7.8 shumita kilo cha majani magana jana 49 shenderwe Disembe mwaka muthiru kolinga na KTDA kirimo majani irenda una shilingi $2 Ithatu senior management agita ntomireje ntukonero ministry meja nthuru ne Kenya bwana mithekari ntore no gitethirikare Kenya thithi tiojo kenda ko mutethiri mochali orocokete mwana skuru mweri jotore He supports 650,000 farmers whose factories are managed by KTDA, and this declaration of 5.5 billion which is being released today will really go a long way in supporting our farmers and trying to pay school fees for the children that are joining various education institutions. Minister Ntore akiendelea na shokete kaweruni au thirikari Kenya gwitana mbere ikiendelea gwitotethio kironi wa majani kenda gucokia nkumirege twire ni nyankoroki morojo wakio. Saint government made a commitment and gave subsidy. The whole idea about the subsidy programs is to bring the cost of production down. We wanted, or the idea including now, is to ensure the cost of production of a kilo of tea goes down because of that aspect that is being absorbed by government, so that the farmer can be able to get some good return. Tenkarari kinyanini thirikari rais William Samoei Ruto nionekene kejo kia matagara ja marito kwetho kirori wa majani kaoa ni nyeria warikana kime kethirungu ya kureta mogaruruku kana reforms kirori mibobo nenenkanirwe kirobise munyo rais Rigathi Gachagua garuruku bomwe na bonene thirikari kwenda kureta kirori wa majani ikwambire viwanda biria bikathia value addition. We are inviting private sector investment and players for us to achieve this, as government also organizes itself to see how to be able to support the building or construction of common user facilities in our special economic zones, and especially the Mombasa and Ndongo-Kundu, so that we are able to hand value to our team. Maugaruruku jange jabangiri kirikimira kike majani ikongerwa kwa marija mweri na shilingi 20 wita 21 konyiro kwa magulija fertilizer okurukira mubango jo mwero jo thirikari jo e-wallet na inyampongeri konyiro baiteroni kana interest mwanka mungana jo nyanya ni green feather microfinance. Remember the government last year gave a subsidy for fertilizer, and from the information that we get is that out of that subsidy, our tea production really increased in the months of December and the months of November. So we'll continue as government to work very closely to ensure that the cost of production
is really brought down. Nke reporter Ntoshero TV kuma jakingine kutoka Nairobi. Mbita Boniface Mongera. Boya Boniface na kuma kiri Nteto ya Boniface no tukuona kanya kambira kakunoka ende weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obisine chendisi ya Meru acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wowote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Online tobia otora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intopinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, paiskiri na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronic mzee. Torema wa Kasiongo, Ureshe Kinain, opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebyo wenda biura. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupigia simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Bwana ntubeta na bere kurumira Nteto chiweru Ithatu.
Matale yo shwathiri ndene ya county Meru ni yethirito ya itana mbere munini wa rais Rigathi Gachagua aitongererwa riro ntugu ya kiumia nthiru MCA bambunge Meru ne bakinyira mushiko Gachagua no kinya mendekithio na ranende na wenga vano Meru amenyethetu mendekithia Meru bayetera kumenya maciara yao ya kumania na rwariro kenda kuona gwitina mbere. Kure na wirigiro bathiri guchokera kaunti ya Meru gatigati ka mbunge ya kaunti na gavana Kawira Mwangaza. Ubu ni nyuma ya bunge, seneta, MCS na gavana gwitokera ikaro mwanya mwanya bya kwariria ngwataniro ni munini wa rais Rigathi Gachagua. Kirege karo na MCS ntuko ya Jumapili MCS bambunge ya kaunti batongeretwe ni speaker wa Ayubu Bundi ni baejanire manto kathumba kire munini uti wa rais Jeraba kwenda gavana Kawira Mwangaza ingia mbere yabo betikiria ngwataniro eji. His Excellency, hakuna dakika moja tumesema tutakuja kukuitika. Na nyuma ya gikaro na MCS na bunge bonde ba kaunti eu munini wa rais Rigathi Gachagua gorogoro na arekire gikaro na gavana Kawira na kuringana na kanyoni muntu geto ga Nteto ni ati ya antu 10 kuma Nteto Ithatu ikathondekwa ya bara bagetithia na mbere rwaje ruru rwa ngwataniro. Twacemania abo bakauga tutacemania. Jamwe jamendekithia ja MCS baba ni amwe na kwithira ati MCS bakaya wakigina kia World Fund kira gikombithia MCS baba kuinge mawirane jao kiria kariba ward chao gavana Kawira athurani oditi bwangu gichiawe chia ungavana na mubango jwao jwa utethio baokolea. Gavana Kawira eberia mukuru wawe na antu banja yawe kire mantu ja kithirikari gavana Kawira atige guchambia MCS mbere ya mwingi gavana Kawira achokia rungamiri bawandi ni board admins kire ituo byao biria bakuga bachoketwe kire wandire bachiariri kenda korwage siasa na MCS baraba thuri na nkuru kiboria gavana Kawira ethira kirekeria kigina kia ambassador amwe na mendekithia jangi kana obisi yakwa itira nenkerwa baruga kire maromba jarajete ine rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua kaunti ya Embu muthiane jwa mwaka muthiru gavana Kawira na arombere rais gutonyena na kuthiria nkuchenyiu rais atamugweta no ende munini wa Rigathi Gachagua na ugira ati nkuchenyiu ikathira kenda kureta uguni rutere ruru rwa Mount Kenya. Biblia inasema blessed are the peacemakers for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na muguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Katika kaunti yetu ya Meru tumekuomba kama viongozi, hatutaki shida katika Mount Kenya East. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni kaunti yetu ya maana sana. Na hawa Meru wanatupenda na tunawapenda. Na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida, tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCS, MP, tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Akiaria na andiki ba Nteto garone yawe ya rais kiriro adiro emwe kwa emwe kiumie kithiru rais Ruto na ikire Weru na kuga ati niwe watethererie gavana Kawira kuonokwa ni mbunge ya Senate nyuma ya kweberwa ni MCS na kuga gavana Kawira ati no menyo bungani bwo gwitithia na mbere kaunti eu no ende ne bakumutethia ora kumbikika. That's why I am there. You're micromanaging the... I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to do something about Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help, Kiregi eteri na wirigiro bunene nandi ni kuona ngwataniro eji Ameru bakiuga ni beterete bunene kenda bomba gwitira ngugira beririka gitene ga siasa. Ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ara ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na World Fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko ya kibwithwa. Masendomba Nteto ni cha Weru TV. Iko kuoneka yaka kwina Weru nkulukibu kutharira kemera nyuma ya nthiguru ya Somalia utumeromba rewekirwo mwaburi-ini yo ngwataniro yetarukia East Africa.
Kuringana na mwandiki munene wa EAC niwe Peter Mathuki awite ati nkeme mwanye kabwitho kenda kuona kwethira Somalia ni kuingia mothe yonthe ria kwendekana kenda utwika mukiama wa EAC. Ngwataniro ya East Africa Community niyo EAC niambiritie mubango yo kureta Somalia kiri ngwataniro eu kenda ukiri uchumi bwecio kiu. So I think there is a lot Somalia can offer, and when you look at it naturally, Somalia is situated geographically in the eastern part of East Africa. So how can you call it anything else? It has to be part of East Africa. So we look forward to having Somalia in the community. Boboke ya kumbeka ukuma Somalia kwa kinyanthiro inyanyirire kiri ngwataniro eu nyuma ya DRC ukuma kiri ngwataniro mwaka juma muthiru. Mfahamu DRC ilijiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka uliopita 2022 mwezi wa 7. Na kwa hivyo tunaweza kusema DRC rasmi ni mojawapo mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile walijiunga viongozi wetu marais wakaona ni vizuri kwa pamoja waone vile watatatua changamoto ya usalama katika mashariki mwa DRC. Amemba bange bangwataniro ni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania na South Sudan. Secretariat Iyala. Akiarikiri kiomano kiria kitite na mbere kaunti ya Machakos, mwandiki munene wa ngwataniro Daktari Peter Mathuki awite rwariro rika Somalia yomba huku makiri ngwataniro mbere ya kurika kwa mwaka yu. The preparedness that we are sending missions starting this month to go and establish how ready and prepared they are. Kuringana na Daktari Mathuki, huku mako Somalia kwa kurebune na uchumi wa ruterero kuma dola bilioni 10 mwaka dola bilioni 20. When we look at it, we look at it like a market that is available for business community, for people looking for opportunities in this community. A community now that spans from all the way from Indian Ocean to the Atlantic. And therefore it transverses now there across Africa. So that is why the East African community is the most progressive regional economic bloc in terms of integration. Nkuluki wete matali mbere ya utira kwena beza cia muthemba umwe cia utumura ni ngwataniro eu ni kwambiria kwa East Africa Monetary Institutes iria kaambiria kuruta ngui mbere ya kuthira kwa mwaka yu. That pillar being now the monetary union is about thinking and coming up with a common currency. And that is already a roadmap that has been set. Already this year we are going to finalize possibly where we are going to have the East African Monetary Institute. This is the institution that is going to create a roadmap for having one currency. So hopefully in the next 3 or 4 years, we're going to have a common currency. Every citizen of East Africa wakes up in the morning, they go to their pockets to buy milk or bread, you get an East African currency. And that facilitates business, but also facilitates movement of people from one country to another. Onde kigina kia Aslafandi ki radio kinyila Kenya ukulukira sakuna nwangingi cia wonjurithia mwandiki munene rwangine roiwanda thirikari nene kibudikile mie wete ya Kenya ndibethirite bakiambarari kigina kibu nene nawe yake Susan Mageni urungamirite SME awete nendebe na witikio mukondo yeleyo kigina kiyo kethira yu munene kinyankuluki. Kagita kale ya Kenya badite na mbere gukoba na gutumira mbesa Jasla Fund thirikari iliuga niandikithietia Kenya zaidi ya milioni 18 balaba kobete zaidi ya bilioni 14 nusu yao bakiriaga mbesa ino Kenya milioni 5 bakithijaga na mbere na gukoba. Product yengi to launch ya personal finance it has been very successful. 18 million Kenyans ibaregistered ibakumite ku itoya nitembesha inyingi antu bakenya bakora mbesha. I think we almost doing 50% repayment. Over 5 million ibarombete more than one time by Roma bakerea over 5 million Kenyans. So it's a big success. Actually got to era ne antu ba expert iba manto ya digital borrowing that the Hustler Fund is the personal finance, the best performing digital product in the region. Tikanyaki in the region. The Hustler Fund is a revolutionary, as its objective is to make affordable credit to sections of the population that have been left behind far too long. Kulinga na waziri wa Iwanda na biashara nini Simon Cherugui kiribi mebejete muradu wa jilo Hustler Fund ukethiro kiruguru na ukethiro were kielwe kilego kile kundi bionde bia kibiashara
kiwango kia mbesa gikethirwo kiri ngiri 100 kuthi milioni 2.5. We'll be looking at between 100,000 to 2.5 million channeled through groups, SACCOs, cooperatives, chamas, and all the aggregates that we have in our community or our society. Kulingana na mwandiki munene kiri department ya Iwanda kana cooperative tawe Patrick Kibore Kilemi, kagita nigakinyite ga Kenya kwebanga na gutigira barikire ikundi mwanya bya kibiashara kenda gutigira bakugunika na mutaratara ojo. To focus on MSME, SMEs na cooperative na SACCO product-ini ina mbeshe nyingi, na we are looking for and to ibange into chamas ikundi birabia round table banking and to product in niyo yanto. So we encourage to look forward to the next product, the next tire. It will be big money, but it will be for organized people. I call upon Nteto watane Nteto ikundi bodane into organized group kenda bomba assess product wingete, which will be very very significant. Kiribande ya mwandiki munene kiri department ya biashara nini Susan Mangemi ya Kenya Baingi nibagwatete njara mubango Joasla Fund na nibona netia janene ya mbesa ino. And the repayment rate averagely across the whole country is close to 51, is actually 51.7% as at yesterday. So what it means is that Kenyans have the need for this financing. They are borrowing and are repaying at the same time. So we see a good future in terms of credit system in this country. Susan niongerete kugati thirikari ya Kenya Kwanza gatigira Kenya Bonde bagutonya kiri mubango Joasla Fund kenda gutigira bagukiria biashara jao nkurani ide bakuendeleithia. We are not going to leave anyone behind. And not leaving anyone behind means also in terms of just their views, their ideas. We have to revive this economy and transform it together. Aria unia pile kwa kile Ntoba Meru ni iturombe ni mbesi cha thirikari. Mbeja chia 8% pa annum imantomea. Na inya kinya product wingi yete ni product ya less than single digits. Na Antubeto credit ni yete da kianto. Kona karoma mbesha okarea ukirombo kerea no bukindi treating kuyo okora lakini angondo kura kuma statistics Ntoba Meru bakoroma bejicha sulafari kinya cha individual ibakoromba na ibakorea. So I think kwera Ntobeto boya mendele baibangende into groups and to product wingi yete product yenene niyo yatethi Ntoba betu muno baba already established in business. Kuma muji muneno wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mirinchoro aurire miaka 40 mithiru na kumwa tacoka kuliungira Ntoba meke yonthe kumania na wathe bwawe amuna bo musio ya Josephat Murungi amuna kwithirwa be na mobatuka thumba ni batharimi 812 na kenda kire bobe na mwathe mwanya nyuma ya wake na yabo boe komi ne ate muntu munene na shumirete no tuka kitharimo kire musio nyuma yawe kuba wheelchair rayoneke ne ya kitharimo kinene kire akariba. Mary Nchoro aithairetu akithi gukwegita ari raja ataomba kurugama kana airuthira anwata kinya nyuma yake kurwa ni mukuru wake Josephat Murungi wethairetu ebaturania wogu Murungi akimutethagiria kinya kumama na gukira na njira kinya ya kuthia mbere na kumuchuira abia kuria na kumuretera ari muji wake Ntoba kuga kinya nkuruki ya miaka 40 ataro umagaruka muji gwake kuma akugurwa thokana na ntauma na ntaita wetu na kinyango wetu burokari kumande kuma mwario baba ntacoka kwerengi mukoro kwa nwaturangwa atilete na taruta mathara ukinyantuwe mwenda arakurira na muyukiria karibu na nigo endo bora ntuira abo nibo nene ni acia ndawire ntikoro yonge unga ya ndarima noe nicoka iri nyanga inkatho tukweru ari mokoro wa kuruka lakini kinyathira kuruka no kuwa na miaka 40 atatu njirene kuma thine ya munyererie kuigona ni ru ari akaumagara akinyara lakini amana kutura akinyara atemya gwita mundene kana kibaro ni athukume aureria na baba we mwate jwa ntuku kwa utokoromba gya Ntoba we ndibo boya ngitomeria ntomeri nyama kanisene kinyagia atori ba isa tu na bia kora twetoketha urenge kwethira we na yana ryaku
wena nyam gento gyaku ejo musiyo boshiyama nabo na ngwetekia ukatharimika takabu butae bonene Murongi na mwekuru wa Kenchoro ibadhalimito na ana 12 no endekiria na baba 12 ana kenda kinyauba na thina ya maguru thina ira yumagira kinya na bamwe beba kuru ikathina mbe na kwanjia kubonjia abonene tuinana 12 Bwana Yesu asifiwe na thina ira nkulukirite bamwe baba kuona barabathuki mwiri ni ana kenda na baba tithuki mwiri na boni beli bau bari iguru thina cia maguru na njara no tie murimo yonge tuikakua winde weta cibitani ntinde njimaoro ndathimira kureke na tie murimo ni manto ya murungu bamba koria mwanka bakoyiri ende yaona rane nere muno na ura na ginya kora na maru akiambiria kuthuka ibethara ginya bene miaka 10 kure kinya data 20 tukona korwo kambirio kiama ona kinyani tagende ndironjete nyinyao kiana kene uti mwana umba gwithira ena support no rikumba mutethia kana ba gwitethia wewe ngwa ni ndacokire kire kanya gwitania na ofisi cia tu cia thirikari gwita guswaba mwakuru amba uthethuka ikyo ntontu tukweru ari ndetenda mulombera katika una murungu atethie koneka iko kandi mureterete ntukweru ari no ntukwirikana gutire thina eremeri indi gikeno kinene kiri aturi bantura eno ya baibario keno kira kiumanetie na utethio boboretetwo muji uyu ni Purity Kagendo urani mwendi wega na ithagiro ari mutongere wa ikundi ibyantu baba tokiritwo ni rungo bya mwiri wamwe na ikundi ibya ekuru ntigwa na arairutaniritie na kureta gakari ga utetheria mwekuru uyu nchoro nikenda thiyanga nako na kumagaruka muji wake onto baba mukiritwo bonene na nkiru inene ni anto ba muji uyu ngaiba murungu baba ari akwena batwe muno aretete kiwa kinene kabisa kira nkona nkiri muji uyu na nkori wao nwewe yombo kwa ntwere thine ne kuthangika kutherencha nthi au miaka yonthe antethia na kari ka kuona kari amethwe netu kenda mbombo chikuma mwekuru kwa atura no ara no ndu ya maingi no ntura kuruta yo ingwe ciawe ende narua nkuona keru na nchune no ntubaka alikau nkamusungu nkamutindeka nako aeta kinya ara kana kaliunga mundene kana atora kinyari mwere dora weru atora barabara ne lamina tamiona kiromba thirikari yolerie family ya Murungi nikenda tonete kambo mukinyithia antu ange no nto mukuru nyonto kuona akario no nto boka matamirio kumantura baibario gembe central Betan class Chabare. Mujumbe wa Bere North Godfrey Ruku nerite nkiama ya TSC utira twanya twarimu ni tukwaya nonangana ni shio bionde manelia 90 biombunge Kenya kiari wete TSC kande karimu ya na Bere North untubura kwa ninde twanya tu tukaringa njeki ya nne arimu na kinya karibante reu. Ruvonge rwa TSC nirutangasite mieke 30 ya arimu aria magukorwo makiandikwo kuma mwambiririo wa mwaka uyu guku mumbunge wa Mbere Iguru niwe Geoffrey Ruku akiugaga bari bata ya arimu aria athomu akuma mwena wa Mbere Iguru gukorwo makibewa kamweke ka mbere wirari uyu mbere ya engi akuma kundu kwingi makandikwa. Traulia Teacher Service Commission TSC recruitment yereka kwa sasa nwanginyagia yose ciana cia Mbere North itanyiviritie gana to twina ciana nyingi cia Mbere North iri thomerete warimu na ni qualified na ni muturauga makorwe me ciana itanyiviritie gana guku mumbunge uyu akivoyaga ruvonge ruru rwa TSC gukorwa rukigarania arimu aria magukorwo makiandikwa niguo gutigakorwe kuri na mwena umwe wa bururi ugukorwa ukiandikwa andu engi kuri miena iria ingi thini wa bururi wa Kenya twina constituency 290 na twina constituency 290 tugaaniritie wa constituency ni igoro kureka gwata arimu 100 ona mbea minimum ni twisi twina arimu engi trained matayandike thini wa Mbere North koguo arimu etu ni tukwenda list tukanengerwa list ya ciana cia arimu iria irandikirwe at least gana riri tukiona mundu aumite itura riri kuri Mbere North mawira mama ma warimu ni makuthi vandu vanene kunyivanyivia namba ya mbeu mbithi aria matari na mawira thini wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru
na bururi guonthe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukaririte wa biashara pa thoko ya Kenja ina uriti thirikari ya kaunti wa muno obisi ya mubunge wa Tiene West kuona nibagoya kigina kia ambasari kaitene kari tobeti tosoka skuru ringe nyuma ya rutha ya kulukina ete mukana ete bonda bonda pa thoko eu baranendewe na kamenyeri akagwethira beka matari tuboba ingi ukulukira kithimirira basokete skuru ringe na wite nende mwaka ira thai okarini bwethirite bwicokera thoko niwe Kenja ina kuria biashara bete na mbere kwithira pakithia Toronto ondika itakaka ikatia ritoba shoka shukuru ringa nyuma ya rutharura ya rumu karirite wa biashara thokoni ya Kenja Samuel Kiremi akiuria shari wa mona atongorero matura kuona na bonde bo shoka shukuru na urite thirikari account wa mona obisha thirikari nene o mature ne ku withia mpwe muno kire kulekire kina kiambasari muno kire ritoba ria idite shukuru sha sekondari ni ontoburu bakare moibu ashari bakathangika bonene twana betu betite form 1 wete grade 6 ko itukurombe thirikari yongwa inya mheshimiwa wetu Dr. Mutunga na waheshimiwa wala wangi ba county pone inya wa mikishua basari kwanje kwa yana na inya wa release reform chio na ndaromba inya mumtro wente oketho ina inya uweta mwana ati wateta chukuru mwana akurukite boya legitu mutethie na inya ndaromba wishu cha mheshimiwa na county government ya iliana bara ba no batu bone na baba withitiri wetu boya ya class 8 ninga na baba ile ritho ringi baba ikia wete itu inye muchiari ka bila bumbe kyote de mundu ndene maisha yawe ikithomo no ndu yetu mauko malebo eterengi ko inkurombe thirikari make sure tukona basari na akiri umenyeri bwa ritobao baishoka shukuru ntumwe mukaririto wa biashara muno kiriyetithia babonda bonda barea wingi bwa kamati bari tobao baishoka shukuru oiji shukuru cheta kuruona yo kamatana please make sure ukamatana bara bikibiki eku ikumbo kamata tora bikibiki bweto kamata muntu mwe na ndereva au baile lakini kwa bikibiki ro balondo mwanka akamatanya anabana patano na muntu uchiriro muno na bikibiki luya ntubetu ba bonda bonda nguburomba yukakia kapasire ko ikwanira ukamata mwana ngene nya mwana ora omba okinya chukuru ari umoya the other time kwa incidents era boki to accident na na bamo baraura bara kwa bana alwa luire ko tukuromba nende katwaile boya nontu tukuengi nkona bonda bonda kama tita ito batano tuko kwa ingi na baka wana bikibikira ko nyatu ngatuimenyere kabo itithia fe kuwe muntu bonda bonda lakini anabetu bagetha we secure na akiri ukaria muno thokone ya Kenja Kiremi chogeria ntuba tuna security mwera iko ni chumite ninya sana kono ntungwenda kuwa incidents cha December ilo kwethago no kola bubingi lakini utio to ikwa to mukola do iko tu to kainda to na unjirene muntu anite itutu iko lakini tutingi yura no ndo security itumekarite boya pure na ibo muntu Kenja yetu kikubwa na kinera rere no ndo security ni otugite kintu kambere kumenyera Kenja no ndo tumba ku university uri insecure murito tumba kuthomera Kenja ba university witho iko uri insecure ko tuoneka tuige security mbere na security tutethdanio na inya askari betha bagita patrol muntu wana December abwire na nyanje nu ara to abua tuisineze no to kainda to mundu mbeja na tutalai wambabu Kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wake Uvin Kimathi Retha inya ndeka mirongo eli na ithatu na uno tukinyamuthia ntoto chetu ngucokere nkathira ntuba kuthawatanirite na uni tuwatanira lamisi wenge kiri mubango yo arwa siasa na kiri Nteto cheoro the mwena thaa ithatu woni betha MUTEMBEI Edward unatoa madhithi okari Purity Richard. Good night and God bless.